Nyuma yo guhanahana imfungwa na Amerika, Uburusiya bukomeje gukwirakwiza ibihuha bidafite ishingiro ko umunyamakuru wa Wall Street Journal Evan Gershkovich yakoreraga ibiro by'ubutasi CIA bwa Amerika. Ikigo cy'umutekano cy'Uburusiya FSB cyashyize ahagaragara amashusho n'amajwi ya Gershkovich yavuguruwe cyane bayatanze nk'ikimenyetso cy'ubutasi. Televiziyo y'igihugu y'Uburusiya RT yasohoye ibice by'amashusho yerekana ifatwa rya Gershkovich muri resitora ya Kenneberg mu kwezi kwa gatatu kwa 2023. Mu kugaragaza ukuboko kw'iburyo kwa Gershkovich, RT yavuze ko uyu munyamakuru yagerageje guhisha akuma gashobora gushyirwaho amajwi, amafoto cyangwa video kariho amakuru y'ibanga yabonetse ku buryo bugereranije n'amategeko. Umunyamakuru agaragara yicaye muri resitora hamwe n'ukekwa kumuha amakuru akeneye, ubwo bombi baganiraga mu Kirusiya uburyo bwo gutanga amakuru y'ibanga cyane cyane arebana n'igisirikare cy'Uburusiya, ku buryo ubuyobozi butari kurabukwa n'uburyo aya makuru yatanzwemo. Yaba ikigo cy'Uburusiya gishinzwe umutekano ndetse na televiziyo RT nta na kimwe muri ibyo cyatanze amajwi agaragaza ko Gershkovich yasabye amakuru yihariye y'ibanga cyangwa yarazi ibyari mu gakoresho kabika amakuru yahawe. Mu makuru yashyizwe ahagaragara nta yerekana namba avugwa kuba ari ibanga. Video yasohowe n'ikigo cy'Uburusiya gishinzwe umutekano iriho gusa umuziki aho kuba amajwi y'umwimerere, ndetse hakagaragara isura itaboneka neza y'uwakomeje kuvugwa ko yatanze amakuru y'ibanga. Gusa amajwi yafashwe agaragara nk'aho yafashwe mu bihe bitandukanye na video, kandi hariho ijwi ry'umuntu utazwi ryahinduwe mu buryo bw'ikoranabuhanga asaba Gershkovich gukorana ubwitonzi, ndetse amubwira ko amakuru afite ari ibanga. Ku ruhande rwe, Gershkovich asubiza yavuze ko yanezezwa no gukora ikiganiro, ariko atavuga ku nyandiko ziri muri raporo ye cyangwa ngo avuge ku isoko y'amakuru adafitiye gihamya. Bityo rero amajwi yafashwe n'ikigo cy'Uburusiya gishinzwe umutekano agaragaza ko Gershkovich ari umunyamakuru wageragezaga kurinda umwirondoro w'uwo yavuganaga nawe. Mu kwezi kwa gatatu, abategetsi b'Uburusiya bagaragaje ko nta bimenyetso bifatika cyangwa byemewe n'amategeko byerekana ibirego by'ubutasi biregwa impuguke z'umuryango w'abibumbye, ndetse icyongereye kuri ibyo ni uko Uburusiya bwananiwe kuvuguruza ingingo Gershkovich yahaniwe kubera akazi ke k'itangazamakuru. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.